Audio Jungle. Audio Jungle. Ngibingelelo wengane zakwethu, phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili i-Radio Inkeza. Lami igama ngifeza Ngithuthunga Khumalo, bathi iLasbo Namagumede. Manje mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela enze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke wey'ngane zakwethu nalibona udouble trend ey'nkundleni zokuxhumana la wesilisa okuthiwa-ke uhambe wayolanda ilobolo lakhe ngenxa yokuthi-ke intokazi kade ilobolile wayembesa laphana ngekuthiwa-ke ikhiphe igama lokuthi-ke ayisamfuni emveni kokuba-ke sespende imali eningi kakhulu laphana. Ngibonile kuhlokweni imbono ey'nkundleni zokuxhumana wesilisa uchazile ekhuluma nephephandaba ilanga ukuthi-ke iningi kakhulu imali bese ichithile kulo wesifazane imali elinganisela ngaphahlaphana-ke ku-400,000 noma randi imali ayichithe ukuhlela zonke lezi zindleko-ke wey'ngane zakwethu. Kuhlukene imibono ey'nkundleni zokuxhumana ngicabanga udaba oludekadekwana. Nami ngifuna sikwenze ukuthi nje sikhulume mhlampe laphana ku-comment section zobe usudlulisa lwakho uva ukuthi wena lolu daba ulibona kanjani, mhlampe kuwena ikuphi mhlawumbe ongakwenza. Mhlampe uthole intombi laphana kuthiwa-ke sitholile ukuthi belitshitshi intombi-ke laphana-ke bathandana nobhuti wasekhetha ukuthi ahambe ayovela ekhaya kwenziwe ngokwesiko lwakwaZulu-ke laphana ukuthi intombi uma ngabe uyithandile uyayilobola kwiqiqi kungakapheli ngisho isikhathi singakanani uyabona ukuthi cha bengidliwa bekuyi-scam lesi. Uthini mhlawumbe ukuthi wena ungathini, ukuphi ongakwenza? Mhlampe senzo sikabhuti sitholile nokuthi-ke mhlampe angase abe senkingeni uma ngabe kuthiwa uthathelwa izinyathelo-ke laphana, mhlampe ngaba senkingeni-ke laphana. Kukhona ekubhalile ukuthi-ke uma ngabe kuthiwa mhlampe kuhamba komthetho usisa hamba ovula icala kuningi kungamfaka enkingeni laphana njengoba sebashadile laphana. Ngicabanga ukuthi bekumshado wamafa kube kudinga ukuthi mhlawumbe kwenziwe i-divorce ngokwenqubomgomo, izinto zihambe laphana zihluswe ngokwendlela phakathi zihluswe phakathi. Kodwa-ke ubhuti ukhetha ukuthi enze izinto ngendlela yakhe ngenxa yokuthi ubonile ukuthi buyadliwa, wathatha izinto ngenhliziyo. Mhlampe-ke wena kungathini kwakho ukuphawula kunguwe umkhwenyana ufake ey'cathulweni zakamkhwenyana, mhlampe kungenza njani? Ungabayeka nelobolo lakho bazibonele bona, noma mhlampe nawe ungahamba uyolanda okungokwakho? Awukukhuluma iqiniso, awugeqa amagula ngathi uyamuka. Ahlale comment section, mina ke ngizwe lwakho uvo ngalolu daba. Ngazakwethu ngiyathembisa ukuthi ngiloko ngikhona ngithatha ukusuka nokuhlala kwey'ndaba ezenzakalayo eNingizimu Afrika yonkana-ke laphana, sibone ukuthi kuphi esiphuma nakho laphana, sinithole iy'ndaba sishisa iy'ndaba ezihamba phambili iy'ngane zakwethu. Mina ngiLasboni sengiphuma kanjena, abanye bazothi ukuthi iLasboni engaka yo kodwa-ke mina sengiphuma kanjalo ey'ngane zakwethu. Ngiyathembisa ukuthi ngolokhu nginiqoqela iy'ndaba ngibuye nazo zishisa ezihamba phambili laphana-ke. Hlala no-comment section silidikadike khona lolu daba. Nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu. Bye bye.